Oh, yellow the shop na haya. Papa na dey assassin man. Ya no yet na almost 5 years ni. Abrokra by ain't me kan. Eti e ba ye be hu se papa bi emfoni efam e store no. Eti se eja na assassin na say assassin ye ne dia. Assassin. Odi watch ni bi na wo. Yeah, me papa ni one kra ni poster na e bo ho. Watch no di ye ni bi na. Ene ehwe ne ko. E dan e dey to say watch no di ye ni bi. Because no mo ye ana say dey. Yeah, because ebasa no. Ya me dey call St. Johnson. Omukoye we. Omuko test na food poisoning. And a food poisoning that very day now. What do you watching Friday? But then me yard more pan time. So me ba Saturday na na mama catch me say and me so mo final command hospital. Even kwa o match Friday, Saturday, Sunday, Monday me sambe ko adwuma na o frame catch and me say na o final ko St. John's. So mo ko dura me fa ka ha se me ko du St. John's na. Dem pese me won say. On so obi wu a e ya na hwehwe mu papa ni mo hwe say dey no ko no dey na asi. Pese me hu say nkrate be da ho no ma kire say autopsy nie. A kire say. I know that yantuma promoting because already ye di kan hu say food poison. E na anya wan nko na ye den. Sad no me kura manim e na omanfo bebre bi mu kura da kwan kura na omodo mo ba. Through that and a yellow na kasa no wakai wa friend papa ka kire say duan na wadi no wan ye den o ma poison duan no so nti wan ye fast no mbra ba na papa na onim say e ya agro so me nua na wadi ma chi Jonas no e na wan ma ye fast so wan won say one day no ho odi e na papa so 67 years nti no want me control no is say no money yellow symptom to say what hell to ya no ye free mama na ba money ye free ya no free all right aba papa hwere ne nkwa no abusuafo man take charges bia won oh da anko police station ti mo papa no hwere ne nkwa na mo ye no assembly no o member bi bi amana okay da assembly ambem no da assembly ambem o mo ba busua ne nchen da say o mo ba mia na mbaba me nchen o just say and o ba kwa busua nchen just enough so ye 1 week time I made it a year na enough.